Om Swastiastu. Rahajang Rauh Ring SMK Negeri 3 Tabanan, Wastan Titiang, Dewa Ayu Maderima Elistiani, Titiang Jagi Nyobiahang, Pemargin PPL Siklus 1, PPG Darjab 2 Undiksa, Sane Mangkin Materi Nyane Ngenenin Indik Krunelingge Lan Krunetiron. Rahajeng Miar Sayang. Kita Google Meet sampun siaga pacang nyarengin pelajaran rahinane mangkin ya alit-alit ibu sareng sami. Sampun. Sampun inggih ngiring dumun kawitin antuk ngujarang panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Senang banget majang ring alit-alit ibu sinareng sami. Alit-alit sekadi sampun kaungin pembelajaran daring puniki sekadi sane kepajan daring mangkin niki alit-alit sareng ibu niki nganggen pembelajaran daring puniki elingang alit-alit kenten nggih satu nerapang protokol kesehatan sekadi imbauan saking pemerintah punika mangde alit-alit starte kena rahayu ritat kala nyarengin pembelajaran itu nih sampun alit-alit iwau cuci tangan napi usanika nganggen masker ritat kala melancaran lan serta jaga jarak ritat kala ngawen tenang patemon sampun nerapang sekadi asa punika Sampun Bu. Yes, semakin banget nih majang ring alit-alit ibu niki sampun semangat sampun seyaga stado nerapang protokol kesehatan nika sekali saking himbauan saking pemerintah nika mangga alit-alit nika tata kena rahayu ritat kala nyarengin pembelajaran dan napi wasana nika ring jero nyanyi suang-suang nika manis tata kena rahayu nika inggih mangkin lan kurang ibu pembelajaran puniki ibu sampun ngicen alit-alit nika napi asa nika ring WA nika sampun ngicen alit-alit ngenenin inde absensi nika sampun kedagingin absensi nika nggih alit-alit ibu pun mangkin ibu ngecen niki Priska sampun presiden nggih niki Ariase sampun Tera sampun, Mira sampun, Sagum sampun, ala sampun nggih sampun sami niki, sampun nyangkep sami niki, saning ranjing ibu rumah sebagai pisan, alit-alit sampun semangat pisan niki melajah niki nggih melajah tapi malih pelajaran bahasa Bali niki, bahasa ibu niki patut nika kepelajaran nika nggih. Napi malih alit-alit dados napi niki sami agama Hindu niki, sami mangda presida nganggen bahasa Bali sekadi asapun itu ring jero nyane suang-suang ampunang napi nganggen bahasa sekadi mangke nika bahasa napi bahasa nika bahasa gado-gado pangten gengsi alit-alit niki nganggen bahasa Bali nggih sampun becik pisan niki sampun sami napi wasta nika sampun semangat belajar raine mangke inggih mangken menambah semangat alit-alit niki sebagai semangat nasionalisme alit-alit niki ngiring mangkin alit-alit nika nembangang lagu Garuda Pancasila. Kenapa niki? Kantun semangat niki adik-adik ibu. Niki aksara punika gambaran saring suara sane sampun ke semangat niki melajang nggih. Sadurung nggih adik-adik pertemuan sane sampun kita. Iraga sampun ngajarin indik napi nggih. Pajang nguninganya ring rahinane mangkin gitu nggih. Nika presiden sabyang ibu niki napi ring kade pelajaran dawuh niki presiden ngenenin indik memahami wacana pengetahuan tata bahasa Bali utawi wangun nggih sandi suara wewangsan ngenenen indik aksara nggih
Terus kelantura gambaran sandi suara sanes wacana kemangun pruna sekadi sandi suara adet-adet ibu sarana lan negara mangkin ibu jagi pajang nguninganya ring capeannya ring nika malih jebos adet-adet presida mendeteksi teks wacana pengetahuan ring kadep wangi presida ungah ibu ngeneng kali nika adet-adet presida wacana pengetahuan wangun pruna liga miwang utawi wong sanenten sandi suara wewangsan pruna lan lengkare usanika kelantura mengadaptasi utawi meringkas wacana tentang wangun pruna lan sekadi sandi suara wewangsan pruna lan ngenene indek janggan gorengan mangkin presida Iriki ring capeannya ini ke merejebos alet-alet presida mendeteksi teks wacana pengetahuan tentang tujuan alet-alet melajari menikah kali nika alet-alet presida menganalisis kegiatan pembelajaran modern miwang dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif. Sisa dan kelantura alet-alet presida makarya wacana pengetahuan tentang gen prunalima dan melalui kegiatan mengamati wacana pengetahuan ke ngeneni indek capian dan mangkin presida unggahan ibu ngenenin indek dan tujuan prunalima dan alet-alet iron pelajaran benar dan tujuan alet-alet pelajaran ke diasakan tujuan melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif dengan siswa utawi siswa mampu menciptakan teks wacana pertama tentang wangun ide melalui kegiatan mengamati wacana pengetahuan siswa mampu menganalisis lantura ngenenin ide lan magian LKPD tadi nika usanika alit-alit mabrik bagan dan kurunatiran susan mabrik bagan adet-adet presiden tentang napisan Inggris tadi asa pundika tetujon pelajaran ratas kuning sarang sami mungkin ungang ibu ngenenin indek dudonan pemargi pepelajaran rahinene mangkin mangkin sanika pertama nika ngenenin indek ibu jagi pacang ngenenin ngijan adet-adet permasalahan nika sekali nika kelanturang ngenenin indek magiang LKPD sekali nika usanika alit-alit mabrik bagan lan jebos usan mabrik bagan alit-alit presiden tentang napis sanet presiden ke dik bagan inggit nika sapun napis sapun tatas kuning sarang sami Sampun Bu. Sampun nggih kan semangat iki nggih Semangat Bu. Semua ping banget niki kantun semangat nggih. Mangken ibu jagi pacang ngijen alit-alit napios tanika teks nika nggih. Nggih durus mangkin biar sayang ke. Nggih, niki sampun kecingak niki le. Swastiastu. Sampun Bu. Inggih semua. Sampun Bu. Nggih. Sampun Bu. Nggih durus biar sayang mangkin wacana puniki. Durus cingak demen nggih. Nggih wacan-wacan dumun niki wacana puniki. Nggih sampun kentan ingin nenen indek napi saneka bawasang iriki. Ngenenin indek COVID-19. Inggih ngenenin indek COVID-19 inggih sampun nika nggih. Napi malih sanes presida kau ningin iriki? Untuk sebagai memargiang protokol kesehatan. Inggih nika alit-alit ring pandemi puniki alit-alit mangles tata sayaga napi osanika nerapang protokol kesehatan. Nika nggih sampun presida alit-alit niki ngrespang ngenenin indek teks wacana pengetahuan puniki. Nggih napi malih sanes presida kepanggih niriki?
Reng wacana-wacana puniki napike alet-alet manggihin ngenenen indek kruna-kruna. Swastiastu. Nanin Bu, siang sampun bacahi indek kruna lingga, kruna tiron, kruna dwilingga, kruna satma, dawon tiang SMP nika Bu. Inggih patut pisian nggih para siswa sami niki nggih suksema manjang gek tera niki sampun ring SMP nika sampun nanen ngajain ngeninin indek kruna nika nggih. Nggih mangken ibu jagi pacang ngantura ngijan materi akidik ngenenin indek kruna sane sampun kapelajain tadi bahwa alet-alet tawi gak tera iwau nika nggih. Nggih mangkin ibu jagi paca terangan akidik ngenenin indek kruna lingga lan kruna tiron nika sekadi sane sampun kauningin sareng gak tera ring dumun ring SMP nika nggih. Nggih mangkin ibu jagi pacang share layar nggih. Nggih niki mangken ibu maosa ngenenin indek kruna lingga lan kruna tiron nggih. Nggih. Mangken ibu jagi pacang maosan kruna inggih punika kumpulan suara urawian jana sane sampun maduwe arti nika nggih nika kebosang kruna. Kruna puniki manut wangunyane nika menurut bentuknya kruna niki kakepada dos limang sora nika wenten kruna lingga, kruna tiron, kruna dwilingga, kruna polah lan kruna satma nika nggih nika kedada kekepahang dados limang sora nika manut wangunyane. Ini nggih ring pembelajaran niki alet-alet jagi paca asa ngenenin indek kruna lingga. Kruna lingga puniki kruna sane durung poleh wewehan. Iki sane durung poleh yening ring bahasa Indonesia nika pada sekadi imbuhan nika wenten pengater, pengiring lan seselan nika nggih yening ring bahasa Indonesia awalan, sisipan dan akhiran sekadi nika nggih. Nggih, kruna niki kruna lingga niki kruna sane sampun napa yang sane kantun melalung istilah nika yen ibaratang sekali raga angga sarira nika nggih. Kantun melalung kan durung poleh napi-napi kenten nggih. Durung anggen busana, durung poleh napi-napi sekali alit-alit rainen mangken kantun melalung nika nggih. Nika sane kebawasang kruna lingga. Terus mangken lanturang ibu kruna lingga puniki nika wenten nganutin ring napi wasta nika wangun nyanyi nika wenten sane kebawasang wanda nika nganutin wanda nika nggih utawi kecap nika wenten lelima nika wenten kruna lingga akecap utawi satu suku kata utawi awanda nika nggih. Terus anika wenten duang wanda, tigang wanda, petang wanda lan limang wanda nika nggih. Niki prasido contohan ibu ring suang-suang wanda punika sane akecap nika wenten be, jo nika sane awanda, terus wenten sane duang wanda nika baut nika sadel sekali nika nggih. Terus wenten telung wanda nika wenten sepeda nika sane bakda alit-alit nika sepeda nika nggih. Terus wenten petang wanda nika wenten jabu garum. Niki jabu garum niki sejenis buah nika nggih nika jabu garum. Terus wenten sane limang wanda niki kati wawalan. Nih kati wawalan niki wenten sane kauningin tapi nika kati wawalan. Ina bang ibu alit-alit uning tapi nika kati wawalan. Wenten sane uning niki. Inggih patut bisa nika nggih kati wawalan nika pucil nangken nika nggih sampun nggih. Nika ngenenin indek kruna sane lingga sane nganutin wangunipun nika wenten lima. Nggih. Mangken kenapa alit-alit sampun presida ngrasa panganenin indek kruna lingga punika?
sampun Bu. Sampun Bu. Nggih, dados rinaksel. Nggih. Terus wonten niki sane polih seselan in. Niki wonten surat dados surat, raksel dados rinaksel. Terus mangkin sane polih seselan nika wonten turun dados tumurun. Salipun mangkin seselan r nika gesek dados inggih wanta asapunika pamargin pambelajaran rahinane mangkin yening wenten iwang atur ibu ritat kala ibu memargiang pambelajaran iwau ibu Nunas Agung Pangampura mangkin sidak ibu antut mencarang para mesanti Om Santi 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 Om